تەماشەوانên هێژا پەیوەندیên رووسیا و تێرکیە لەسەر سووریە تایبەتجی رەوشە عین عیسا و داوی ڕووددا ئاڵۆزیێنە عین عیسەیە ji Moskô û Andrei Ontikov şarezat karûbarê Sûriye de mêvanê min e. Dem baş Birêz Ontikov dixwazim ji wê pirsê dest pê bikim. Gelo li Sûriye planekî nû ê Rûsya, Tirkiye, Sûriye li ser erdê têpkaranîn? بله بگمان روسیا نخوازه کو اپراسیونا نویا سربازیا ترکیه سروی نافچه هبه به کیجی ام دبینن کو روسیه هزید شینوی نافچه یا دوانجی روسیا هینا جی هاول ده کو هزین سوریا دموکرات این کرد کوی نافچه را دستی دسلاتا سوریه بکن افری مایه کو ریگر به اپراسیونا ترکی لسروی نافچه به که جی بواندیتنان توپ نهال یاریگاه کردانه و او روز جم دبینن و مناخوازن جی کو دوباره به وکل عفرینی چه بو بوی کو هاولن هوا واهبون ين روسيا هاول داكو كردان قانع بك كو وانا في رادستي دسلاطة سوريا بك هن دسكفتيجي هبون دفان قلت بيج عندكو هن هزين سوري درباسي ونفشايبون ليد داوية ده جبركو هفسنجي يا كردان و هزندن هبه اویک چه بو ویکی جی اف بابت بداوی بو نهاجم دبینن کو ترکیه لوی ناف چیه و ام ناخوازن کو او سيناريو العفريني جي لعين عيسى دوباره به بله سناریو عفرینی جالی روسیا و هاته کرن یعنی او سناریو یا کو روسیا گلوبا کسک بو ترکیه وکر نها روشكي قالكي آلوز لعفريني هي النهاجي كرد بلا عن عيسى يجي تسليمي رجيمي بكن أونتيكوف يعني بله دماكو كرد عين عيسى رادس كرن جبو دسلاتا سوريا بگمان دي از دورد بينم كو دي اوپراسيونا سربازية تركيا هبه او بينغاوا كرديجي دي ريگر بل سرفي اوپراسيوني ام تمام باورن كو تركيا جنگا راست راست بسود دولتا سوريا رناكه بوي كيجي دولتا سوريا کو کار ریگری لوپراسیونا ترکیه نه بک روسیه جالیه خواه همی هاولانده دکو جبو کو و سيناريو جيب کو راد عين عيسى رادستي دسلاطة سوريا بك بفي كيجي تشتاكو روسيا دلجراند كو رولا امريكا يا نينيها بدفي يا كده كو جورك يا هاف بيماني دنافبرا امريكا وكردان ده هي اج ورد بيجم وج هتا تماشافاني ورجي كو امريكا زيدي جارك كرد بجيشتن تشل من بجي دماكو امريكا بتركيا رجعشت ركفتني هروها لنافشين سينوريجي مديد يم بتركيا كو امريكا هيزين خواج وانافشان كشاندو تركيا درباسي وانافشان بوم باوبراسيون سربازي بريز اونتيكوف ام لسر سياستا روسيا لسوريا قصدك انها يعني نهار روسيا دخوازه كو كرد نها عين عيسى عفرين شو عين عيسى يجي تسليمي رژیمی بکن پشتی به دورا کو داره بريز اونتيكوف دورا رقايا دورا قامشلويا دورا ديريكيا روسيا چه دخوازه بکه بالاساس يا بنجهجي ام دخوازن كو هاري كيم كتبيجا راست راس دناف برا كردان وحكومتها سوريا دهبه نتني قرداي عين عيسى باوايكي قشتي همين افشيان رادستي ين رجلاتي فراتي كود تيكا في جردستي حكومتها سوريا ام دبيجن كو كتبيجا راست راس
گوتۆبێژ دێ سەر مەرجان و هەروەها هەفسەنگیان ناوبەرە هەردوو ئالیاندا هەبە کۆ ڕێکەفتن چێ ببە ئەم ئاماژە دکن خاڵا گرنگ و بێگومان و بمخابنیژە کۆ ئەمریکا هەفپەیمانی کوردین سوورiyê هەیە برێزۆنتیکۆف ئەم لەسەر سیاسەتا رووسیا گرێدای سووریا قسە دەکەن تایبەتی کوردان ژین هون سیاسەتا ڕژیما سووریا گرێدای کووردا ناس دکن گەلۆ و هون باوەڕ دکن ڕژیما سووریەی مافێ نەتەویên کورد ناس بکە ئەندرێ ئۆنتیکۆف بێگومان سەدی سەد ئەژی دبێژم کۆ دما 2017 دا چێ بوو کۆ رووسیê پێشنیار کرد دهێن ڕوونشتنên لە ئەستانا کۆ پرۆژەیە دەستورانویە سووریێ ئەس دبێژم کۆ ئەو پێنگاف شاش بوو و gelek rexnejî ser vê projeya Rûsî hebû lê divê em vê reşnivîsê bixwînin û bi hûrgilî jî ko divê ku ji Kurdarê navçeya mafê wan yê rewşenbîriyê taybet bi wan hebe û rêzê li mafê Kurdan بێکردن و bi zimanê xwe yê Kurdî bixwînin û bi adat û teqalîdên xwe girêdayî bin bi kultûra xwe em dibînin ku Kurd beşekî serekene ji dewleta Sûriyê û perçe nabin ji Sûriyê Rûsiyê kar dike û hevkar bi wan re ku hêzên Kurdî tevliyên artêşê bin برێزۆنتیکۆف نەها کورد لە سووریا هەژماراوە 3 میلیۆنا دەرباسکە سەکنا ڕژیما سووریێ بەرامبەری کورد نەناسکردنا ت مافên ناسنامەیی نەتەوەیی سیاسی د چ ڕەوشێدە رووسیا حتانها çavê xwe li ber van tiştan girtiye li ser erdê tu bandorek nikarî bûye li rejîmê bike divê yekê çawa de nirxînê birêze Andrey Ontikov بەێ وەک مگوت بەری نهاژی رووسیا دبینە کۆ divê کۆمافên rewşenbîrî yên Kurdan hebe mafên taybet bi Kurdan bi vê yekê jî bi vê dîtinê Rûsya kar dike û hevkar e bi Kurdar û bi hikûmeta Sûriyê re di heman demê de jî em dibînin ku gelek nakokî navbera Kurda û Şamê de heye bi mixabinî ev bi gotûbêjeke rasterast pêwîst e navbera Kurdan û rejîma hikûmeta Sûriyê re û em dibînin jî ku ev gotûbêj çê dibe tenê ku Emerîka ji aliyê Kurdan vedikşe tenê di wî wextî de dest bi gotûbêjan têkirin ev jî cihê mixabiniyê tenê em dibêjin ku bi guftûgoyê bi gotûbêjê doza Kurdî tê çareserkirin Rûsya amade ye û amade ye roleke giring bibîne baş e ez vê pirsê ji we bikim niha Mevlûd Çavuşoğlu siva seredana Soçî dike li ger Lavrov dicibe gelek caran Rûsya diyar kiriye Kremlînê diyar kiriye got Tirkiye aliyekî serekeye di rewşa Sûriyeyê de ji Rûsya re birêzontikov sekna Tirkiye giringe yan mafê bingehîn neteweyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê divê babetê de ger dîtina te bigirin pirseke gelekî baş e rê bidin min ku ez bêjim bi bawayekî diplomasî Tirkiye berjewendiyê xwe girêdaye û ev yek jî dibîne ku Sûriyaya girtî bi xwedî serwerî bi ku Rûsya dibîne Kurd beşeke ji Sûriyê û ji dewleta Sûriyê perçe nabe ev dîtine wek min got jî divê ku mafên Kurdan yên taybet hebe ji bilî mafên rewşenbîrî bi vê yekê jî bi vê dîtinê Rûsya baliyê Tirkiyê jî dibêje û amaje dike ku
چێ نابێ کو هێزên Tirkî li nava Sûriyê bimînin di dawiyê de jî divê derkeve û hêzên Tirkî jî li wir nemînin divê ku li hevatin di navbera Kurdan û Şamê de hebe di dawiyê de yek ji wan mercayê serekene ku di dawiyê de ji bo çareseriya pirsa Sûriyê. سپاس بۆ te Andrey Ontikov شارەزاد کاروبارê Sûriyê de ku ji Moskov tilgelin.